Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Hatu pikwa baki janjong pikin kuit ha penat kam da ka Oswell Soup hilaban yo na barok kidukan ka IZ Group of Institution Bangalore kadai ke college babhatam nagabanta ka jingkuli nursing but paramedical course hospital training hinyo scholarship but 6% ka kam haki hospital bahedo India but shabari na banta ka jingkuli ka jingseo ka paret but hila ban legu ban kuli da ka education loan hila ruban chukola ho number khandai nyo saw san riu pranot lani khandai pran riu laisan ar riwe khandai pra Ki kontraktor jong Ribhoi District, ki badan hapo kalama jong All Ribhoi Government Contractor and Suppliers Association. Kila ajing aro ya ke company Dahar Construction Private Limited. Bat kila ong badai ke ni ke company ke bawan rabun ki jingkala hari Ribhoi. U Presiden jong ni keseng uba FM mau piang bat u General Secretary uba Doris Sulen. Kila penpau ke jing semau sarong bakadan kum ke ni ke company na ke ni ke jala jongi. Ki ajing aro ru ya ke ni ke company bakalala ban pentrei ki kam ki bagi kontraktor hak ni ke jala kimpat kot bor pentrei. Bagay gamat ka ba ni dasukya ni dasukam kam nama de subject ka ba ni hap ban pau ba ni subject ka ba ni hap ban snow sarong nila snow banong bang lalu ka sa indro go bit ni ang dalde ni marbalay ka nego company nadu ba don ka nego company bumod bagi company na siya kimla syo ni computer ni marbalay ka try machineries ke bar khat ka binjang jo kane ni pek na quality jong di trade dan shimsha nila ko naga association ko nila shimbanya kalong ba swab nai kane press conference kalong ba nila nya quality kane ka company nila lor jo mata no rin na sudai ba ni nai ni ro but ni don ro ka jin sorong naga nega association kat kum gi kam ko kane company nila trade nilalong kejan bro berbit penyim dan li alde marketing ke komunikasi kata bor ba ni ha ni be dai bagan ni surok nan nongko hadum dan kane ni le yosngau nak association ba on sedang no benpentre ya ka matswa jong election ru kilayalap khanai tendre ke ega ba ni tip mentang akun bajingwat tip bajingwat banyak nak association ni siam bay ra ke penmang kepada dai nak wal bang Isyo bagala ladun te kae pada kaba sarkar kan le kemud ki haban wat dagui dagiwe pati cek skim to kum bagalong mentak abang tip nakane ka solution hi kemud ba ya gane nongko umdan adu umdan to pati penmang nak wolbang kemud kam dum kila syab dan ni de subjek kebungan haban ni pendu buat government nak association nginsa ya penbaik benin saya hidup ya kan gor kebetul kami jong dari gedung boy jong akaban kong kwa ban pau ya ka jingla jong ni company ban rei ya wen surok na mayang kakma sarani beri sasa ni di wen surok kebetul kami ado kata-kata langka usurok kumling sabta kmat uniru lada ban rei tang haipol iba kendiak ala berpendak kia kapol ke balabu baru we surok bokoksan ba udai surok nopo natian road bade sedang ya kaneka kajing snai surok kade nadu liar bang malas snai halum khan ben uban ya dei surok bawan napo natian langkah ni don sebuah pat usurok ni deu killing to pamker melu usurok bedot kaptam na dok di boy jogi melu landa bersinan badru usurok de na umsling jagirod road katana umsling sedu solidan phase 1 meru dah sudah berselamatan dan kandial penai akaba batui ki surok ki bangimpuak ban jar kakak ni kini ki surok ki bakusan tam nga gamata dong ni ka dong ni bami ni jung tingi ba ka
dahar construction company kalale babatam atau hoy sisa lese la kadono gono gitu persyak nagaliang lagi perkiliang la kadai sejatiane kala kadai sa is kasiyosna la kadai awesne hari boy juga ni pau yang jusukmen bagi jibon jong kadai company rilum ke jongi kabalala banle kat ni na ka pagimaju yang jong bai ba snom juga dong boy bat ak jukbor nagaliang jong ka Kariboy, all boy contractor, government contractor and supplier association. Kaya ka James no mu yak ni company hakabangyo I bagi babun ki local contractor ki jongi. Kumangi bagade hapo Muslim Jakiro Road hakaba dilayo kamlang hangtu kumban snaya ka kontro di humpai langka ya ki nalangum batu furok na lerbang seduk sya po umkan akabag babun kontraktor local kontraktor kila yo batle sok kontrak akabag kila yo batle sok kontrak batle imja batu babun ki jaka kiba ngene ka company kila ay kam jam nya ki local kontraktor ki ni bagi kuat bagane ka company kanang lang kresu surok kiba don kamtam kiba ka dong riboy jungi kemil di nang berkabanyo ya kuih kubat di surau. Jangan lagi por, kuih kam jangan lagi company ni buat apa orang ni kini lagi kam cuma kapatam. Jangan juga association, jangan jangan kuih payah ada sistem untuk baik ni ay kan zero ya kini company.